ki hajar tuit ki long kemi ha ka jingpun kutno ya ka jingrakhe ya ka International Women's Day kom annual meet jong ka sunjuk ki sengkenthai Catholic zone 7 menta ka singi ka spotrik leber arhaja ka kusau a umsting parish ha kane ka singi la sakhi lang dabun ki runyam ki father ki sister ki rupai ba jong ka balang baro ki parish jong zone 7 layadon ringkat ru ha kane ka singi u Dr. Celestin Lingdo MLA ka umsting constituency Ubala penhap perdaru ya kene ke lempung ke jinga kendo lang jong ke sengkenthai lapen menta ya ke mas bukhoi da Reverend Father Bernard Lalu ha ke jingkren jing u lengba ga gospel katkum u yonis u blei lapha yau khun bamarwe jing u om ban penrem penrei ban penim ha uba lama ya ki pop jong pi jubu kendon ha kapor no sni layo ya kejing mane sakramen na Reverend Father Vincent Paul Rani la penkut ya kene kesni lekmen da ki program na ki parish baper jong ke zone 7 ya kanek annual meet arhajar urusan lapen benah bahkan long kapo parish kumbir Pas zone 7 ngapdiang snau bha ye Father Bernard Lalu ibalong essential Shillong As Diocese iban longro ulengdo ramba hakane jingle niamle rukom hakane ka mas bakhod ngapdiang snau bha ye Father Cardinus Majau ibadai spiritual director jongka senjuk kikenthai Catholic jongka zone 7 ngapdiang sobha ya pi Father Pius Sadam parish priest jongka umsning solad umsning parish ngapdiang sobha ya Father spiritual director jongka sengkenthai jongki sankli ki parish ngapdiang sobha ya pi Father Lawrence Khaluni ngapdiang sobha ya pi Father Hieronymus Lendo Lengkoi ngapdiang sobha ya pi Father Benson Paul Rani Director ke Rempai ki Paitba ya baro kilengdo ki sister ki baidon lang badngi menta pumjuru ya pi baro ki brother ngapdiang sumha ya pi Dr. Celestin Lendo bapilong u MLA jongka umsting constituency bapidairo isep gas dungi hagane kasni Prabangai ni dorong ngai kublai ya baro kinong kam jong kasenjuk kikenthai Catholic zone 7 ya baro ki nong kam jong ki santali ki parish ki barayawan lang hakali kasngi bat rekat baro ki londo ki be tramas lang hakali ngestem
Baro kirang ba kibirang lang kali masuk koy ngai ko blay si barong masuk dokumen yapi baro ki kentay jo kasun 7 kibalay birong lang kali gasni kali gasi bekerpang jo pi kentay baro irway kali masuk koy blay nang kerkugodo yapi baro bat blay nang rinang sumasuk keri pi kali gasi utray basaw hakaporlen tôi nhà phai chụp lấy và niệm pusan ya cái chữ thọ bậc khôi của bậc liên song là cái chữ pule hàng nghìn tan uai breu uba la syasat patok la bun senam cái chữ em chu patok kalau pelong yu ban kela ban berbahaya lagi hadin bun senam mula song hapok patok ada kapor kaban pelaju bun yo ban mi na patok but hakata kajing bun senam kabaula ima patok tipsu lagi kimekik pa kindang pediang na em yu tipsu lagi kimekik pa kindang puloy na em ban pediang yu hayin namar kata kajing sungca buram jo ji jaset patok tu te kendiat benai syabo mi na patok ulah tho ko isti kimekik pa baru laong hakata kasipi ba hakata kasni may bat pa ngan sa kinsa pelayan na pangan sa na patong tingam tip lah pindang pediang na em na yung chupi ngam tip lah pindang peloy na em ban pediang yang abangan wan siyen tunga kan mawa pelawiyang udan way udin bahaka tu meski nalalaya nanti nalalay na patok nanya nanti nanto na pelaw juga yen nama kaya na kerja surok baru wong lada pinang pediang yang aku mukun cobi si kawai kalama balik how to dia na pelaw dan peti kata kesin pinang pediang yang aku mukun lada kayo iya kalama balik bakadan how to dia na pelaw na sahyar balada ngam yo iya lama dengan selek no kasaba kecing gaya lam tiga segi kalau poy yang abau dai ban mi na patok lakyo da kabas but na jangga banang janji yang juhu la so kende ko si madu kata-kata ban dia nang ta na janji kay yang juhu ulo yung tawo yung syong lang habos sa poy ko ay nam sunod ban pay daradi pay la mapi la piyo I ban ko ay kalama ban di basi apalaw sa awengan la piyo I lama ay setu ina nalajang kata kayin utaw basyo nga senadyo ula payo na maruli yala di ula syudam siya po ula payo balpayo upay hatay nalapay usyang baumday na kaway kalama bali kabaran hatala rudiyan nakipaw talay kalama bali kikibit pa kila siyaw tao diyan babadi babantong ba kipediang ibu pumukon Paspal mo pula yang imantan ngiyos nga usapang Nicodemus bagum no unil na yos nga upunsiyan sa pangong Jisu bagkatakit yos nga upunsiyan sa pangong Jisu na sa karakta iyo uladon katakit Jisu kaya kadonon kumasiyam baru lakwa ban yang kedua iyo Jisu handay na mga baumlot ban berpau percaya bahwa yang kedua iyo Jisu Punta gospel ka batay hangi matasi baulawan hakapor menmet bagi kendu yau Jisu. Bahkan ini kecil kendu Nicodemus bau Jisu la batay yau sepang kecilan kaman khasir. Andai mentakasgi ngesim simenta juga gospel kamsadian ya kata ko balay kendu Nicodemus bau Jisu. Bahkan kecil kendu Nicodemus bau Jisu yos ngawi gini gantian kibahan siya nungi hadu kata-kata. Kamtama ka nila iyo blan. Hakabaw Jisu loong, bau blayo iya kata-kata yung kapertay, hadu mula pairaw kun mamarway. Panuan si Jesus lapertay. Mansya sitong, mansaya kalau kaliya na nakabantajyo niya. Susu gospel matakasi loong, ublay ulah payo kun sa kapertay, oman penrem. Ublay payo kun sa kapertay, oman penrem. Henry pansius pa ini. Kali prakristan, kali kubor, kuboblay, wai hangi iway piway, hagali dasni.
Baka ta kalong, baka jinglong ka jong ublay hi kalong ba ublay uday uba iya ba uba isin ay. Kata ka din kubor ba ublay wa ba basya ka ngiya ka din kasi. Baka jinglong ka jong ublay hi kalong ba ublay uday upa uba iya ublay uday upa uba daptan da ka jing isin ay. Ba ublay uday upa uba ma. Nakata-kata ka jing pulay ba arma ta kasi ngiyos ngawi kini kantiyan ni baong. Dakane bau blay ula pen iya kecing iya na kabanta jungi ba men bangi dang long kinong pop ukris ulayak na kabanta jungi Roman siti Paulus Kristana Rom dan nabasan ga dapat bokra dakane blay ula pen iya kecing iya na kabanta jungi men bangi dang long pop ukris ulayak na kabanta jungi dakane kastek masuk pa abang bu ini iman banilupusan bakumlo kibreo kibalayo maci saya kecing isin ay ga jong blay kung no kibriyaw kibalayo mag ya kacing magay na jong blay kikala kacing na pulay sa mga gaway na kanda sabla kabaha resi kacing yan nanti kacing kundo sa kakacing im kalau yang mag sibuan kay bakit katang siya ka kaya kaway kasni kalayat halo duriyaw. Banyak kata kecil dan hata harus duriau kalau pusongnya kita egi bapun kangen kalau nol pensiam jangka kalau bukan mau kita egi bapun susi ya kalau nol pensiam jangka telarai bahkan jingi yang celok no. Tapi kadang ya hata harus duriau ban berkat ya ini iji berkat bahkan jingi ban yang celok no. Kumno kayo sengaw yang kasur ke baong pasal dia. Kan kêu ca chính tơ hoa chính em đua nu cho nghĩ chính ai nào mar chính ya tu piang ku trai ku bagi terwai mu do nu cho nghĩ tu shi bagi terwai mu do nu cho nghĩ tu shi bat bin kinh tâm công chu ilong kin so di wa Cumegom gium jerolo chongki bakin kalalong yangi kamet bakasnam chomutrai chungi u Jesu Kris hakapor bladino iu benda kamansu bahawla pediang ila jisha shitom ula shimyo kuku benda kabaing u yeme ula kedia ula ay laki senran u ong to shim batobam na kanepi baro namar kane kalong kamet chunga iya kaba NIT na kabenta chongpi. Ha kaju guru kom nalalaya bam ula shibi kakuri pada kabaing u biang yeme lai ka lagi senran u ong to shim batodi na kane pi baro namar kane kalong kakuri jong kasnam jonga chutan bathamai bat bom chikut ya kaban penmi na kabanta jong pi bat na kabanta ki babon na kabanta ka chingma bi ki pom chule ye kane ban kan ma yanga. Kacing maya jong kacing ngeng. Naitang yami habang nasyamjingin hakanan tijingin jingin baru kimsya habang inun hajar batin bansi sumar yang aku try namar bi tang yang wan ku try wan syong banyak wala ngadu ngai To ini adwai
Kublay, bewa pensyai, kibreu baro kibawan cikani kapertai, kikarpat pensyai kidono cungi, da kecing syai ba palang co kecing ai cumi, begin pusan berbor ya kata ka bedor, berkaba pensubahai mi kenran, baban e ci syai mi, ipane kane dau kris utrai cungi, ingu kekli ba pedang ya kecing kerhu. Kutrai, tope ki pa ki bakarpat de me, batusan bor ki batolot. To ai ching im da kacing syai bom culip cume yagito ki baya ya kasangiyo jo kacing yam to ai begito yaki bam da palai isn ai na kacing snio bro kin poi kacing baha baca nai tam dau kris utrai cungi utrai don rengkat bapi ublei badon bo bro ukpa badukun badamensiam bakoy un kurku kodo ipi ilaisok kamas kalawai Hakali Kapoor Akhan, ya Spiritual Director Jumi. Banpun merapat yang ke next annual meet kepada Women's Day Lashensan. Da kamu yoblay, kajikan ulang jam ilongpi jam sun 7, walang bending kasi benda kasi, sihok terik, ubnai mas ada alsau kalapun. Tinag benda kajikan ulang Lashensan, jom senam ada alsan, kan salong hag umbir parish. Keempat, yang Presiden Sekretari Jangka Umber Paris Banwan Syakman Rengkat dari Paris Region P Banwan Syim yang akan dikalama Jangka Zone 7.